nang Chris 3 bang ma Chris 4 bang lo. 4 bang. Chris 4 shooting lo protan te an pal ke achoy ke wan pi bang bo nan bang ke. Ke charting maning jal thai ma. To masa bagrat ma bak lain man te. Nang kangjal hai. Kadam kalbing long non ni lido bangga kuliah si doyo la Chris part 4 ban jetong la part 4 nang shooting undi to mane di achoy bang Chris 4 achoy nang man bigo de o bukuliah pen dan injar thengeng bo den ta to ronde non mang itu ma podang duri chalo ke dam bo de Chris 4 ante nang cuci rateng hayat tu nang nagbo ma hayat tu bang ma Chris bag lo bo Chris apart nang shooting kon part 1 ma part 2 ma part 3 ma part 4 lo 3 Mungkin non mang 4 dak lang lo pon ang pan non achoy ne man binang mangi Chris 4 achoy lo bo anda sono bukuliah pen ladak rong anang jal ban ni ma sono charting mas kang jal jabu bo alam mangi hala nang Chris 4 shooting mek lo bo Chris 4 shooting lo protan te an pal ke achoy ke ban pi beng bo non mangi charting maning jal thai ma masa bagrat ma bak lain man te nang kang jal hai nang ang paklang hila comment lo mo paklang gente mo achoy wan era ente non mangi asaba paklang hilo henon ge kalang ma ente la nang chuti ra kateng ge hala hili patch up bo game he la dakhaya tu nang naklu la chubang ching tip lamang bo hedi yang ge Christian bo la dak am hang den ba wanang ne ente nang limen je thande ji marat nam ha to sone nang limen ge Men ge famous ku. Ya famous famous amen binama famous udah nang famous nggak sih Chris manu ma ko cuman anu ma famous ele di lagi alam ke Chris ke entah kuso Chris na ko ni phan kali hala achoy bang hedi rinang kok bo Chris 1 Chris 2 Chris 3 Chris 4 kuso part bang cholo na Chris 4 bang bo mane di achoy bang Chris 4 achoy nang man bigo de o bukuliah pen dan injar thengeng bo den ta to ronde non mang itu ma podang duri chalo ke dam bo de bye bye le de ade Chris 4 ta ke dan mali tum anili kai ke mane hedi vlog lan continue vlog nang man bi ke de long ke non ni ligido bangel dak bukuliah hedi ho bukuliah pen pu arlo ara apusi ni lijul pu hala fan sini li haji kong ke non mang lagi mane sabot dulu he engge Chris 4 men abang dili bang pulau mana Chris 3 ma part 3 bang ma part 4 ang bel angge si Chris 4 la chone padu nili pa angge la si bukuria market ben man digo sini bang chak on alam angge pinri to me bang ge hadak hemben bang ada pran lang pali to wal bang heno big jo dili bang gari cuman bilang dili po ben angge non kan kang hong dili po dak dam jang angge la si pinia vlogs bang mana la to wal bang heno la pulang lan bam mon de ho alam angge chomna ro be sini pa plan litum non bang ampal gila pu bang le pinia vlogs mang puling lan bang mon de ho nan bang gila tak kon si pu dam bom le channel mo dito nok bagan boleh ke oke dan mari tunjuk nok bagan bigan pen pu bana dulu po nok bagan saya dulu yo bukuliah ke namanya de pugarong ya bukuliah arong non itu tu mana asai saya arong open tu minta mak saya semen be kali tiga cuci itu mah bukan sebelah kita nggak bang oh ini bonglong budi no pakan no buku cuma lama yang punya baik board weekend like jo hilang dulu no oh dah kan no pakan itu oh wal bang karal itu hilang lagi oh itu hilang lagi hilang apa yang kaya bu ini bang itu ada bang sunang kok lihat wal bang mi ong mat jo oh ini kok son lah ini bu itu ni keng mentan ayo, ala lama nge baik banget dengan lah, arong kan tu, so appeal tu si nam saya jalan nomor 7, baik banget pula, arong mana sedang ni dah layu, alji semua tegi sini ni lo, sini si first time kan lama, oh tiga namun ni jo, apal pandam bro.
Coy lo pakai kita mah, colot deh sampai. Oh. Oh. Dia baru sono lu itu kan. Lu. Nempo bagan saya dulu yuk. Cukup dah ini dah kimi kriop kan nok bagan lah. Kalau bagaimana dulu ya dari situ. Udah main film gilang nok bagan saya dulu yuk. Oh, nok lu, colok begitu. Cuci cuci mang tu. Tuh, mau tenggelam tu. Oh, lari sugun bagan saya deh, lihat. Sugun tu, wal bang mesti rider lo, gitu. Kalau hai sugun bagan forest malah lagi yo. Oh, betul wal bang arah yo. Lari me pipi along lo, amen ke. Jangan rom. Arah kan dan wali tu tu wal bang. Oke, dan mari tu non lapon ang lihat lo non bang ke. Kalau biang long nam je thang long ekol ekstress maro na ile lo jitan terang hem part maklang pro de la pendel biolek and ala malin 300 pm ya ala tumarong ile le tan ho lagi yo. Oke biji bang pungran bonde ho bang bom medak kuliah de long dak pris long nang le rok yo bang bom da kam le rok prang lagi juga jadi mo borok dia dulu dari itu. Kita naik sana mau lama bilang TV gitu. Oh, dalam itu juga di beli. Oke, jadi sekian time lah data bang lo ngut. Oh, nak sana bawa lama. Kalau mikir bisa itu.